Sasa Mama Rose, aikari kuma matora maria magumiirwo ni matuika ma Thirikari kaunti-ini ya West Pokot mathiete na mbere kwamba kambi mathukuru-ini na makanitha-ini o riri mihango ya guthamia aria matigaririire kuria kuri ugwati ithiete na mbere. Niko nalala hapa na watoto 6 na hii mattress kidogo hii. Watoto wengine nalalia kichwa teremke, ingine ipande huko juu. Jana nililala na blanketi moja na hii watoto. Na baridi imekuja, imepika hii watoto wengine nimepeleka nje asubuhi ndio aote jua. Jumamosi mtu ya hapa akakuja akatuambia, we mama ya mtoto si kuja tu nende nikupe nini kwa shule yangu, ende tu ulale na mtoto. Tukakuja hapa kuhitukira uteithio wa ndege igire irutitwo ni thirikari. Umuthi aikari aya ni mahotire gukorwo magikinyirio uteithio wa irio. Gukinyiria riu thabari cia barabara itire iracokereria kuona daraca nyingi iri nyitithanitie matura maya citire cirakwo weru thutha wa guthererio ni kiguo kia mai. Maya magithiaga na mbere, aikari kuma matura ngurani kaunti-ini ya Kameme ni moritio kwihuga na mbura nene iria rathie na mbere guthandana na gucungiriria kumomoka kwa nyumba itura-ini ria Citaho. Aikari aya ni matariirie ati maraikara na haho wa kugumirwo ni mogwati angikorwo mbura ino no iguthie na mbere, kwamba tusonge sehemu ya scheme kwa sababu tunahofia, kwa sababu juzi mvua imenyesha kuanzia asubuhi mpaka usiku, kitu saa 10 ya usiku pale kukaporomoka. Agikira uhoro uyu mukonde, kamanda wa borithi kaunti-ini ya Kameme Bernard Muli nioritie aikari aya guthama na ihenya o ta uria kwahoteka. If somebody has got elsewhere to go, as the rains continue, we advised that they should be on the lookout. Maya mokite o riri thirikari ithiete na mbere kuhinyiriria ati andu aria othe mari cigo-ini iria igwetetwo gukorwo ari ugwati ihinda riri ria mbura nene ni mabatie gwika mituki guthama. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.